Thutha wa IEBC kuwa firigi kampeni ciambĩrĩria ũmũthĩ kĩwatho, mĩaho ya kĩũteti yambĩrĩirie ihanyũka rĩrĩ rĩa thikũ 71 na mĩtũkĩ ya kuorotana ngwatanĩro ya Azimio kaunti-ini ya Bungoma ikiuga gĩtama kĩa ũhotani nĩ kĩyarĩire wega. Agĩtuĩka nĩ icigo itanyiheire 7 kaunti-ini ya Bungoma, Mutongoria wa Azimio Raila Odinga ambĩrĩirie na kuria Munini wa President William Ruto atige ciĩgwatio cia jama ya gũthogwo gwa githurano. Tayari ameshaona dalili. Siona dalili anaangushwa, sio? Sasa anaanza kusema watu wanapanga kuiba kura, si IEBC nini? Hiyo takataka hiyo. Tuko na wewe. Si tuko na yeye. Leo ni msema kesho ni. Meona jamaa ameanza kutetemeka. Ati jana anasema ati kuna wengine wanataka kuiba, sijui wanataka kufanya nini? Si umeona? Kurigana na Munini wa President William Ruto uria urarageria gicua-ini arauga kuri na jama ya kuthira thirikari guthoga maumirira ma githurano. Mkiniona hivi mimi nakaa mtu ya kuibiwa kura mimi? Yaani tuambiane tu kweli. Yaani mimi nakaa mtu ya kuibiwa kura? Hiyo ni ndoto ya mchana bwana. Wewe ndio muizi. Hakuna haja ya kuiba kura. Na heba namna gani na kura yote ni yangu hii? Yako utapata watu wewe. Anasema ya kwamba hata mkiweka Oburu Odinga kama chairman nitashinda huu uchaguzi. Alisema hakusema? Tutashinda. Rĩrĩ etiria mbere Ruto anatetia IEBC no kũringana na Odinga Ruto arathugunda jama ya kwĩgwatia gĩkanahotwo kuona ciama iria irĩ ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ ciambĩrĩirie gwĩkwanĩra gwata ateti amwe gũtiganĩria Kenya Kwanza. Tumempokea ndugu yangu Kipruto Arap Kirwa kwa mikono miwili na baba mwenyewe amembatiza na kofia ya Azimio. Karibu nyumbani. Kuanzia leo mimi Kipruto Arap Kirwa nimejiuzulu kama mwenyekiti msaidizi wa chama cha UDA. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Leo ni leo. Odinga athiĩte na mbere kuga ngwatanĩro ya Azimio nĩ ĩgomanĩtie ũnyiti mbaru na gĩkĩro kĩnene ituri-inĩ ciothe cia bũrũri na rĩu arĩ na mwĩhoko ũhotani nĩ ũconeirie. Nimekaa na mzubeni kwa masaa mawili nikaongea na yeye, nikamwambia kwamba mimi najua mimi nachukua serikali mwaka hii, nataka uhusiano mzuri na Uganda. Weta Ruto amemwagiza ile Senate speaker. Weta amesema sitaki kubahatisha. Ameona hii mambo ya Ruto hesabu haingii. Mulima wote unasema ni baba. Na nyinyi mmemshikilia baba miaka mingi hata wakati mulima haikuwa inasikia. Kama mulima imesikia, nyinyi ndio mtawachwa nyuma safari hii. Ibaro. Kaunti ya Bungoma nĩ ĩmwe ya iria Kenya Kwanza ĩkoretwo ĩgĩtambia mĩri na gĩkĩro kĩnene, no mwaho wa Azimio ugĩte mũbango wa Odinga wa gũthukĩra atongoria kuma gĩcigo gĩkĩ ituro imwe thirikari-inĩ ĩrehokete nĩ agathondeka nĩ gũcenjetie maũndũ. Kama mkataa Wilbaro nione kwa mkono. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.